الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الحمد لله القائل في محكم التنزيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله والعياذ بالله. قال عز من قائل في الحديث القدسي: ينادي عباده يا عبادي من رضي بقضائي وصبر على بلائي بلائي وقنع على أعطائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude allah subhanahu wa ta'ala, du'ano ɓurnaɗo tagge fon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof e kala jogguɗo lawol maɓɓe, yo allah waɗu en e maɓɓe ila yawmil qiyama. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala no hana yettirede, en du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama, yo allah waɗu en e maɓɓe. allah subhanahu wa ta'ala on daali wo ko ono yo yimɓe min tagi on immorde e gorel e deyel, min waɗi on leƴƴi e gori fi on andinir ande de ko ɓuri teddude e moɗon ka allah o ko ɓurɗon hulde allah. allah subhanahu wa ta'ala o yewti e hadisul qudusi: yunadi ibadahu ya ibadi. o nodda e jiyaɓe makko ɓen o wiya: man radiya bi qada'i, kala on weltorɗo yarlori weltori ñawoji anɗen, wa sabara ala bala'i, o muññi kadi e dow balawuji e sattendeji ko mi liɓi e makko kon, wa qana ala ata'i, o yondinori kadi e dokke komi waɗanimo kon komi okkimo kon, wa shakara na'ama'i, o yettinemaji komi neminimo kon, katabtuhu siddiqa, mi windaymo ko jeyaɗo yimɓe gonguɓe ko yimɓe gomɗinɓe, wa ba'astuhu yawmal qiyamati ma'a siddiqin, mi immintinoyeymo ñalande dargal wondude e kanko ɓen gomɗinɓe. ya ibadallah, adduniya sa'a faj'alha ta'a, annafsu tamma'a aw widha qana'a, as-sabru kanzun ista'inha fi waqti raha. oɗo o wi wo o aduna ko leere goto pet, on leere goto non wo waɗumo ɗoftare allah subhanahu wa ta'ala. wo wonki ko yiɗu ɗum ndere rankaku, wo non ko ya wowtinki ko wi'ete ko yondinare. wo asabru kanzun, wo ko wi'ete muñal ɗum ko ngalu, allah okkata ɗum sina neɗɗo mo yiɗi. wo wallitor non e ngalu mango muñal mangal fi waqti raha, sanga tawata hiɗa sattira sanga newende. qala alkhamisu alkhulafa'u rashidin umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya: inna al-layla wan nahar ya'malani fik fa'amal fihima. umar oɗo wi wo jemma on e ñalorma on hiɗi gollude e ma, an kadi noon eto golla e majji. nde jemma ari wo, ñalorma yehi wo, haray a ɗuytike, an kadi noon eto ndeɗa ɗuyto e muɗum hara a golli goɗɗum e majji. qala abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu: ma nadimtu ala shay'in fatani qattun ka nadami ala yawmin gharbat shamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. subhanallah, abdullahi ibnu mas'ud oɗo wi wo hay hunde o ninsari ɓuri ko o ninsi wano wahon ɗum
nangi ngen fuɗa hange mutoya himo felliti wonnema balɗe makko ɗen ɗuytike hara balɗe ɗen ɗuytike kono hara golle makko ɗen ɓeydaki wo ala kanko ko ninsi ɓuri ɗum ɗo. أيها الأحبة بعد هذه المقدمة فكلامي مع حضراتكم سوف يدور حول خطر اللسان. يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد مدح الله المؤمنين بصفات جمة ومن بينها حفظ اللسان وخاصة في زمن التواصل الاجتماعي المسمى بفيسبوك. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo nde yewtere ɗo muqaddima oɗo yewtere annen ko yiiloto ko fi renugol ko wiyete ngal ɗengal tentini noon e o zamanu men fewndiri ɗo zamanu Facebook tawata hande kadi tanji jama on fof koye hoore ɗum ɗo woni e yahude harana e jantagol inde Allah wona e julugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ñallugol ndaarugol ɗum ɗo hiirawalugol ɗum ɗo weetida e ɗum ɗo kadi joni noon fiika renugol ngal ɗengal allahu subhanahu wa taala o mantiri gomɗinɓe ɓen sifaji ɗuɗuɗi wa min bayni hadihi sifat allati madaha allahu bihi almuminin qala subhanahu wa taala qad aflaha almuminun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum ani llahwi mu'ridun. wa ba'da iqamati salat jaa bisifati hifzu lisan wallazina hum ani llahwi mu'ridun. sifa ara noon ko allah subhanahu wa taala o manti gomɗinɓe ɓen ɓayo julde nden feƴƴi gomɗimalama ɓen gomɗinɓe tawata e julde maɓɓe nden hara koɓe yankiniɓe koɓe renayɓe julde nden koɓe renotoɓe e julde nden o watti ɗon honɗum wo wallazina e ɓen hum kamɓe ani lahwi ga e konnguɗi merente ko nafata hay e hunde mu'ridun koɓe ɗurotoɗo e muɗum. wa wasafahum aidan bi annahum mashghuluna bi a'malihim la bi a'mali ghayrihim. qala subhanahu wa ta'ala wa idha sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. wonde makadi ɓe gomɗinɓe ɗo hakke ko ɓe renata ɗenɗe maɓɓe ɗen kon o sifitoriɓe honɗum kamɓe ko maapiniɓe ko golleji ko ɓe golli kon ko maapiniɓe ko boneji ko ɓe waɗi kon wona boneji ko goɗɗo go woni e wadde maapinaɓe fi yewtugol goɗɗo ayyibe goɗɗo ɗum himmaɓe ko goɗɗo woni e fawñade ɗum himmaɓe sina hara ko wurtugol mo ko maapini koɓe ko golli kon koko ɓe tooñi allah subhanahu wa taala kon e koɓe tooñi yiyaɓe allah kon. wa qala alayhi salatu wassalam min husni islami lmar'i tarkuhu ma la yani. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓurata moƴƴinde labinte l'islamu neɗɗo ko selugol ma terto kala ko annduɗa haray darama. ayyuhal mu'minun wa min sifati ibadi rrahman annahum aidan la yaltafituna ila aljahla waljahilin. qala subhanahu wa ta'ala wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. no tawa e sifaji ɓe gomɗinɓe kadi ɓe allah subhanahu wa ta'ala sifi e muɗum kadi ka deftere makko e suratul furqan o yini jiyaɓe allah ɓen ɓeyi hayɓe ka hoore leydi e hoore neware woosi yewtiɓe majjuɓɓen ɓeyna tigiti yon kesi woni e moɗon ɓe jagbotako ɓe si wona ko moƴƴi. allah subhanahu wa ta'ala on ko wi wa qulu linnasi husna wowlane yimɓe ɓen haray ko moƴƴi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. kala e moɗon laatiɗo himo gomɗini allah gomɗini yalande sakkitinde yo wowlu ko moƴƴi so andi o wolta ko moƴƴi haray ko yo fanko. wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuha allazina amanu bimana ya man amantum billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasula ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. allah subhanahu wa ta'ala o noddi ɓe gomɗinɓe ɗo wo ko ono ɓen gomɗinɓe allah gomɗini nelaɓe allah ɓen gomɗini ñalade sakkitinde gomɗini aljanna e yiite maya immito hino woodi wowle konnguɗi moƴƴuɗi fewuɗi laɓaɗi so worata ɗin ɗon haray ko yon fanko. wa min sifati almunafiqin wa alamatihim aidan mukhalafatu alqawlu alfi'la. qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
sifa ayatul munafiqu thalatha idha haddasa kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khan. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki ka angal renugol ngal ɗengal no tawa e sifaji mandeji nafiki yagal haray piiji tati. No tawa e muɗum si on tigi wowli o fena, si o fodi kadi o firta, si o hoolama o halfinama kadi o janfo. Ya ibadallah, يا عباد الله يا من تقف بين يدي رب العالمين وليس بينك وبينه ترجمان، تذكر قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إن الأبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن الأبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية الإمام المسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه البخاري ومسلم. مسيب جلبة تدبه وبيمد أيو أندتو إن درويت يسو الله سبحانه وتعالى أندتين أوما كوني لا صلى الله عليه وسلم كبه ماكي wo neɗɗo himo wowla konngol hara ngol konngol ko immorde yarluye Allah ko welata Allah hara wattana hakkille maggol ngol konngol ɓantamo darajaji ha o hewtoya ka aljanna. jiyaɗo kan no wowla konngol hara wattana hakkille maggol ngol konngol ɗo naɓamo ko yiite jahannama ka ɓuri e woɗɗude hakkude fuɗirde e mutirde sabu konngol gotol ko natata ɗo winda e Facebook ma ko natata ɗo clika ɗo gokkun ma ko publiyata ɗo goɗɗum ko hanano ka publiyede sabu ɗum ɗo naɓama e nder yiite jahannama embere ka yaade yarete duuɓi 90. أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، إذا سألك سائل قائلا لك أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ أكثرهم أموالا؟ لا. أكثرهم أموالا؟ لا. هل أكثرهم جاها أو نسبا؟ لا. فالجواب يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم من خير البرية قائلا: أفضل المسلمين على صيغة التفضيل من سلم المسلمون من لسانه ويده. musidɓe julɓe tedduɓe, si goɗɗo landikema joni julɓe ɓen fop ko hommo ɓuri e moƴƴude, no gasa so tawi ko min mi jaabi minna no gasa ko ɓurɗo jawdi on, ma ko ɓurɗo ɓiɓɓe on, ma ko ɓurɗo dambe on, ma ko ɓurɗo ngari on, ma ko ɓurɗo jaahu on, no gasa ko ɗum ɗo min mi addata. kono ndaren jaabowol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaabingol julɓe ɓen fof ɓe si ɓe moɓidirama haray ko hommo ɓuuri e moƴƴude. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki: man salimal muslimuna, ko onmo julɓe ɓen daɗi, ko onmo julɓe ɓen hisi min lisanihi, immorde e bone ɗengal makko ngal, wa yadihi, e immorde e bone jungo makko. wa fi riwayatin man salima nnasu, ko onmo yimɓe ɓen fof daɗi, ɗon na julɓe ɓen tun. man salima nnasu min lisanihi wa yadi, kala neɗɗo mo lorrirta yimɓe ɓen ɗengal makko ngal, o lorrirta yimɓe ɓen jungo makko ngon, haray ko oɗo ɓuri moƴƴude ka allahu subhanahu wa ta'ala. yo allah on waɗu en e maɓɓe. ya ibadallah, ya man hafiza lisan bisababin min fa inna hifza lisan afwan sababu min asbabi dukhuli ljanna. hifzu lisan sababu min asbabi dukhuli ljanna. وفي الحديث الذي يرويه لنا إمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. نلارو صلى الله عليه وسلم بماكي no tawa e piiji sababuji ko okkata goɗɗo aljanna kon renugol ɗengal ngal e renugol farji on. nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki kala on renanɗo lan ɗengal makko ngal konko woni hakkunde bala kenkenje makko gen ɗiɗi e hakkunde buse makko ɗen ɗiɗi, mi ƴettanimo garanti o yahay aljanna. yo allah hokke en fof meɗen aljanna. ya ibadallah, fa inna istiqamata lisan wa taqwahu lillahi azza wa jalla sababun min asbabi istiqamati jamii al-a'dha fi jismi al-insan. qala alayhi salatu wassalam: iza asbaha ibnu adam fa inna al-a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan wa taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. rawahu tirmizi. nelaɗo sallallahu alaihi sababuji
ko dandata ɓanndu ndun ɓe maaki hon ɗum woosi weeti